Usuku likanje lusho ukuthini kunina sizwile umphakathi ugiya uqephuza udlulisa izinkinga ubaba usokhaya uthini ngalezi zinto. Cha, usuku lwanamhlanje usuku lwenjabulo enkulu kuthina basemsini. Senza sizibone ukuthi kanti nathi asilahliwe singabantu nathi njengabantu bonke bendawo zonke uma kuze kwadilika uminister edilika kunational athi qathatha lapha kithi eMsinga azosikhuthaza kangaka sibona ngathi cha hayi impela ubabulele kwethu kuyasilungela uma kunje. Masibheka la indaba yentuthuko nokungakhokhi kwama-rates amalungu phakathi ngabe leyo nto i-affect kangakanani umasipala njengoba ushilo ukuthi in as much as umasipala i-provide ezinye zezinto kodwa abantu kumele bakhumbule ukuthi bakhokhe ama-rates. Mhlawumbe uma sikhuluma ukuthi i-affect kangakanani umasipala ukuthi abantu bengakhokhi ama-rates. Impela bakwethu kuyasitupha lokho ngoba phela noma singabantu abasemakhaya nje abangasebenzi nje kodwa phela uma sesifuna lezi izinto ezikhokhelwayo kuyadingakala ukuthi nathi sikhokhe singasali ngemuva. Ngakho ke bengikhuza lokho ngeluleka kulokho cha into ezinjengogesi asikhokhele ngoba siyadinga singayeki nje mhlambe senze namasu ngoba maningi amasu asezweni abawenzayo la ukuthi ugesi usebenze imini nobusuku nje kodwa ubungakhokhelwa futhi. Ngakho ke yilokho esikhalela khona ukuthi hayi kuzosilimaza endaweni yakithi eMsinga uma kakhulu thina abaholi singabatsheli abantu iqiniso ukuthi kufanele bakhokhe ngoba yonke into yasemhlabeni iyakhokhela. Siyathokoza.